Na Yesu asifiwe. Kieha kihiriko na maithori. Ruru ni ruo rwa aciari matakona mwana wa uringi uria urari mwihoko kuri family yake. God, I got to call you my friend. Rest in peace, Jackie. Love you. God, itu ria kieha niryo rigumeire itura ria Mukithi Kanyeki-ini kaunti-ini ya Kirinyaga hindi igongona ria kuhurukia Jackie Nyawira wa ukuru wa miaka 20 uria wahurirwo rithathi mwena wa Githurai hindi ya murungano wa Sabasaba ari haria arutagira wira wa cyber. it's been weeks since I lost you, my bestie Jackie. You was real kind and full of life. Your smile is unforgettable and your friendship is unmatched. We made memories I hold forever from the days we went out and laughed at ourselves to the time you stayed with me. And we talk about everything and nothing. Life without you isn't the same. But I thank God I got to call you my friend. Rest in peace, Jackie. Love you. God, Niki haki na nema kuona ati omothe ni watutiga ona thutha wa kuruta wira munene wa gukurera na guguthomithia o nginya ura graduate. Ni turetagirira muno kuona matunda ma githomo giaku no riri hinya wa rithathi kuma moko-ini ma mundu utari na tha ni wa kunina. Hindi ya igongona riri kanitha ugiukira thirikari na njira nene makiuga na thengia wa kumihurira ndebe na kumithura muthia-ini ni kumaninira ciana na kumatiga na ruo ngoro-ini ciao. Tuliwachagua watufanyie kazi na watufanyie kazi nzuri, si mambo kama haya tuwe tunayaona tena. Tungeomba wasimamie ama watufanyie yale yalifanya, tuamuke mapema na tuwashabue. Mwena-ini wao mbeu njithi rika ria Gen Z maugite makoretwo makiumira barabara-ini gwetha kihoto na wagiri wa mwathanire mwega no magatungana na andu matari na tha makihita gukiyumiria mwaka-ini wa 2027 gukinya muthia wathani wa President William Ruto. Sisi wengi tulitokea, hatukuwa na ubaya, tulikuwa tuna seek justice. Nitapeana fare kutoka kwa nyumba kwenda kuchukua kura, na pia hiyo siku ya kwenda kupiga vote yako nitahakikisha nimesupport kila mtu mwenye nitaweza. Aciarire kainde mwira kiuru kiorio kamwe ona wewe mucie wita muciari na ni ramenya wina mwana ite tureta jezi ni wega onawe mwire athioe kura handu ha maandamano niga tutikone gikota gikiringe. Oho ni mokiria ateti aria makoretwo magicukira aciari kugondere hari ureri wa ciana ciao makiuga o ni marutite wira wao wa ureri no indi thirikari igatuma ciana ite mwihoko ni ngarama nene ya muturire na wagi mukiruku wa mawira. Ni nginya ri maithori ta maya meguthi na mbe na kuonekana na ni aciari igana meguthi na mbe na kurira magithika ciana ciao ina kwira moko-ini ma thirikari na ici ni imwe cia ciuria iria kanitha thiete na mbe na kwiyuria no njogu nene ndeto-ini ino ni wathani wa President William Ruto uria mathiete na mbe na gukirira na riu mbeu njithi magikinyeria ati mwaka-ini wa 2027 makeyumiria na namba nene gukinyia muthia wathani uyu. Handu-ini ha Kameme TV kuma ituri ya Mukithi gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati Jitagwo Wainaina wa Kiarie.